Oke guys, videonya Rio, tong poho, di like, di komen, di subscribe. Subscribe bola tuh. Tah gitu, terus subscribe mah. Wilujeng putar dulu intronya. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And it will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax, ablaze the fire, make it fun. Then we must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. Aduh, salah lelah seprok teh. Anjing, goblok cenah lain tah. Entah apa yang sekimu. Ewi kan paman. Tuh, jika siram dan yang si Isan euy. Sambut geunah. Oi, tenan, paman. Buru ulin ngabuburit. Ya, buru. Gerak, udah keti. Nah kita sih senang. Ayo naik ningali jelema nu degar tuh. Siap. Terus. Ada lobaan euy. Nanti. Woi, nak kemana? Ngabuburit. Kemana? Yuk, anjing dong. Ya, ngabuburit. Ya. Tah, di dia we, meh iyo. Ayo yap. Yap. Jang, mana sok puasa? Hah? Isian. Masa eta. Masa eta. Oh, masa eta. Lama. Masa. We nya insyaallah. Insyaallah we nya. Tuh puasa teh. Jangan sampai puasanya. Mana bentar puasa. Udah dosa. Naon bentar puasa. Mana ada ngecautan kali. Mana di ina. Mana bentar puasa. Bang, ngecau am. Ayo we nya katinggalin mana keur ngitu. Mana sok tepet-tepet. Hantu we nya mah. Ai basa eta naon di hadapan kulkas. Di maloba motor terame, mending di situ Ya ayo, buru Tebak, ini kaleng apa? Kaleng kongguan. Dalam mana mah buku kaleng aspal, kaleng kongguan di Bodoh. Ya.